Predstavljamo talentovanu djecu iz podgoričkih osnovnih škola. U narednoj priči Mija Rajčević iz škole Vlado Milić. Iako je oduvijek voljela da crta, do 5. razreda Mija nije svoje radove nigdje izlagala. Vesele boje i neobične figure donijele su joj i brojne nagrade. Taj talent je prepoznala moja nastavnica Radmila Mišković. U 7. razredu prva nagrada mi je bila ilustracija Pipi duge čarape, gdje sam dobila prvo mjesto. Ukupno imam negdje oko 6 nagrada. Mija najčešće slika prirodu i životinje, a svakom radu posveti i po nekoliko dana. Najčešće radim sa flomasterima, to najviše volim. Radove crtam, pa isto kao što je rekla učenica Nikolina, volim prirodu, da crtam životinje i tako to. Treba na radu da bude neobične figure, treba da bude popunjen rad, treba da bude dosta boja, ne trebaju boje da budu trebaju da budu svijetle boje da bi se to iskazalo. Svjesna je da je teško opstati u svijetu slikarstva, ali vjeruje da bi zahvaljujući originalnosti i mašti njeni radovi mogli daleko da je odvedu. Zato je već sada sigurna da će jednog dana upisati likovnu akademiju.